scholarship project veng polling station akanom meka helai polling station hi abi kad duan ania unique polling station ti ani helai hmuna hianin so kan huang sonin kan hunga sonin rain water harvesting ti theme mangin he polling station hi chei ania tui ren chen angai dan te le khatiang zirti na kha bot sai ani buka tin helai mun hi queueless polling center ti ani thina tuna po hian helaya hian vote thak tu tur ten ne anlo nga na tur in chol hadam na mun siam ani helaya hian an han chol hadam te te a chumi dota chonin helai polling station a luta vote thak tur hian an kalthin ani chuta chuan tuna hian kabula hianin district election officer le DC pu John LT Sanga oma voina sir he kan election a hianin inin buat sai dan angin thil akalem tukin jing lama te enge pathian kai hroina in kanin buat sai dan a hlotling hle in kan thria nimina te khwa athra a nimin pia lam te kha an chedon lekleka kan hlau thong mana ma se nimin khotra tak kan an nei theya kan polling officials kan polling team te po an duty na mun tur kho sang sang at tluang takin an thleng theya ti chuan hei voinia poll date April ni som pakwa sang ni somni pali vote thak ni khotra tak kan han nei le thei te hi alom om hle a kanin puwa cha na po akal tluang viave thil kan ze lok tel lok do chu scholarship district a hianin ro su le thile awang te khanin nimin lokate nimin pia lokate har satna eng moi in tok ni in kan sia July vela chu har satna he kha tuna hian insolve ta emmi election hi khang ha khan har satna thlen te tuna chon har satna an nei to love khothen khata real tlak wang tele thlina tak atle wang te khanin han pui ngai te chu an oma kan staff then khaten te khan verification te an neya atul tu langin chom dolna kan pe a election te hi hanzo fel se kan mabak te po ala oma kan pui chhoje lang heti hianin election poll day chu ka han thleng ta tokin jing lama te po tlong takin isoyang khan bul kan chan thei nin kan sia tun din hmuna hian enge in base dan scholarship district a hian vote hi atlak that in base tlak tuna hianin heidar som panhila rilova voting percentage po atha thokatin kashia a tlaidan nga thleng vote thei hun ani a hanen chhozelila sangni som pakwa ai chuanin percentage su kan district a ain up ngei kan base ani tuna hian tran kan la a kita DC conference hall control room atangin kan monitor renga polling station sang kho sang sanga an vote lak dan te kan in base sangkhup me chan chu SVEP kaltlang hian theitop kan chua mi puite hna vote in vote thak apoimo zia te kan soya kumsom pariat lingthar te pon vote atul dan te kanin shrila khatiang khan thei potop officials lampang chuanin kan chua ve in ka sia ani le voina hianin vote hi han thak zo ta sela tlong takin kan thak zo tur angai ta ila chumi vote thak zo nuwa chuan engtin nge kan om zel dan tur chumi ka chan ma cha chuanin kan soilo konga hei voini kan om na hi government scholarship high school polling station ani a heta hian polling station pani kan neya pakhat zo khi women managed polling station kan tia chu kita duty te officials te ki meichia ve kan ni a kan district a hianin women managed polling station hi som kan neya chu tiang bokin thalai do kumsom thum panga borvel ina polling station an manage pakhat kan nei bokani chuan hei ni chen kanan hu angin helai hi thlam kan sa a mizo huana te afama te hetiang ang ha damna ha cholna te hi mizo takin helai unique polling station ani na angin thlam te sak ani a ta hianin senior citizen te mo adu vote thak tura ron kalte an ha chol thei don ani tin hemi hi ni kum MLA in thana po khanin enge model polling station a kan lo mang to a chu queueless kan tia in thlar ngai lo YMA branch project veng tenen kan thok khova voini apo YMA nula tlangwal te an duty a
chuta chuan nin hi ma in thlan ni khanin in thlan ma khanin e vote an thla khun tur kha hriat tir vek an nia chung ko tin a kha te chuan an hun te khan an ron chuak mai a hetani san huaya in tlar ngai lo khan e vote an ron thla ka chuwang chuan line siam ngai lo queue siam ngai lo queueless polling station model ania tin hei ta kan huang hianin khilai khianin i rainwater harvesting in zirtirna ruwa tuitla i enge khol dan harvest dan kha tam tak chuan kan threto rualin kumin thi matan hianin i rainwater harvesting hi kan han thanga ki kan huangin atunlai climate change te lo oma tui har satna sang te kan tok chho mek zela chutiang ang phu tur chuanin PhD atanga tui supply kan don mei pialama i ruwa sur hi engtin nge i kan lo man tang kai thiang ti kha he polling station a hianin i enge chumi model a chu kan mangani ti te kan soi du ani ni china min zona kha i counting hall tur le strong room tur hi chu government college a rom hanak kan siama naktuk zana dam te pathian zarom chuanin kan polling team ten ron thleng sapanga chuta chuan vote tla chherna po i college kan ne anga chuta po chon strong room om dona a polling teams te lo dom som dan tur lo receive dan tur te po rom hanna kan siam felvek to a zanina chuanin kanin pei to ang kabulahian po Gilbert Lalhimpuya nodal officer material helai Kolasip district material mamo zong election na tana mamo zong lo ngai tu khom tu le ruam han na lo siam tu ania tun MP election atang atan hianin eng angin nge material la khom le khati ruam han na han siam vela kha in kalpui material hi athil ho tham takin langma se atam emema zadon kan collect khomani dor sang kan la ka ngaya policy palo omlo te I silchar lama cha te le aizol lama cha te chon envelope te phechu kan print theini lo nga top khang sang kha ti tur kha omta chu kan lo nga khoma kan rem khoma thundik lo pala lo om box sia ka kan be ngata kan nau te nen chuan voina hei hlotling takin kan sem chuak theya lomom khop me khatia ang material han rem khom le han pek chua tura ruam man na han siam ver kha hau tak le in karinga khala khan ti sual te in nei nok chang om fowem tiswal te kan nei nok chu kan material thun khom kha atamani form sang te mei ba ka envelope sang te kan khun khom kan thun khom chuan voi level kha kan lip se ni adik nge diklo en dik tur khan chuan nimina polling party te an han chuak don an han check non le ha kim lo te kha lo om fo me ya chu lai tak chu hau tak na la ya nia ati kim dik theilawa kim lo kha om renga polling station somriat pakotan siam kha ngai box ya khatlai te kha har satna kan to dau chu ni nimina han polling party ho chuak tur kha an lom le in ka sia then khat chu material a han check vela khan chuta an lom na em pakhat nia ka sia ta chu toothpaste le toothbrush tenen lam khan akim vek maya khalai kha kumdanga an lo ti thin to nge nia an lo la ti ngai lo thil thar khami lo kha thil thar dang awmen kumdanga hian ti ngai kan la shelawa chu officer dang tenen hian kan pi le puten han kan han thu khoma kan han ngai to kha enge toothbrush mani ina lo pai the hil pal I then khat phe chu thingtlang check dawan om chuan lei lo wang mei turte khatiang te kha a omani ti sia in toothbrush kan da chuan toothpaste te kan da chuan sabon face wash ningal kan da sabon hlang ni mei lo face and body soap ti kher kan cha ngat online na tanga kan cha ngat chu kan thuntel sak boka chuan chocolate pahni nen enge hlim taka nuam taka an va duty theinan kan pe thau bokani khatiang ahan for sap khan ahan huwa an lom viawin ka sia polling party te po thilro pui tak ni lo ma se thil dang dai le kumdanga la ti ngai lo anni ta na thil tangkai tak ni sia kha an lom na pakhat nin ka sia kha kan soi lang tel do nang mani po an lom zia kha kan sil tel pa du ngal bok cheo ani hun thatak min pe kan lo me ki po ka lo me pi lal ni sai video thingdol le election a hian enge in charge kha min sei sak lo postal ballot le election duty certificate ani hi postal ballot le asoyang khan election duty certificate EDC anti
ตุนมาปัวกันละมันไงเราคันยา EDC เพจจูค่ะ EDC ค่ะเองนี่ติเตมีหันสิลฟิอามาซาเซลา postal ballot จูกันเชฟตั้งลอนตัวรังไงตายละจุดตาชวน EDC เองซานเงอันเป็กชัว postal ballot เองซานเงอันเป็กชัวเองซานเงโลคิเลเตียงเวลเตปอค่ะมีหันเสียติวเซทอม election duty certificate hi sarkar na thok election commission of India ina aroi ten an duty na polling station rem changa te vote an thak theina na certificate apek chwa anita a hi kan district a hianin che mi sang khat chuang an om to atuna hianin aza tak hi kan rat share lowa postal ballot ve thung chu tuna hian category pathumin postal ballot mangin vote an thaka chung te chu senior citizen kan ti kum somriat panga chunglam le PWD voters kan ti te chuanin chumi pialama chuan aves kan tia essential services kan ti achung te chu health and family welfare hnuaia mi te fire and emergency services te le district jail achang te enge mani khwa ho thei si lo ania polling day nia duty ngai si te na ama a vote an lo thak lok na angchi kha nia tuna hianin Kolasip district a hianin postal ballot vote za sumsari le paruk atla to a chuta chuanin za sumli le pahni hi senior citizen le PWD kan ti te kha ni a chuan abak zong hi essential services te kha an nia chung zong chu April ni som panga khanin RO Aizol kan constituency 1 Mizoram STPC RO bula khanin him takin thena ni to ni ani tuna khan EDC kha ka han soita EDC kha engtiangin nge a mang tu te khan an man engatan tak ngen man tilai kha min soi jaw sak le o entirnan ke ma poi policy pa ka lo duty ta ke ka vote nei na chu Aizol West chu ni ta khata khanin kan ARO kan DC ne na khanin enge hetup policy pa vote kha ka dil ta chu form 12 a mangin ka dil ta application kha ka submit ta chuanin form 12 b kan ti election duty certificate khamin peta ti chuanin Aizol West chu at equal north ka polling station a chuanin min lo mark tonga khita chuan vote ka thak thei to lawa ma ro chu policy pa te ka duty na hmuna chuanin khoi hmuna po voi ni a hian min detail po ni se khami certificate kha ka show chuanin vote ka thak thei to an ma ni in keima serial number te ka part number te le ka vote nei na constituency te khan lo jak thlame anga chu EVM mangin vote ka thak thei to ani tuna election a duty ho zong zong te hian khatiang mang khanin an duty na hmuna khan an mani but kher ni lo khan an thak vek don ti na ni mo a chale mai poni se hun chatang min pe kan lo me o